ngasi phong ki batuan tuan ba Manipuri si phong sing digi masum thok ki ba thawdo wathok sing digi maru ebi I pauk sing khonga charaga Manipur top channel gi meke digi myam da share tawzi ahan bada hauji hauji social media da yamna kana viral ori ba masum yamna mak nuai ta thawdo ama hairaga di Nokphade gi Saknairaba comedian Sumangol laikhidre myam bu nokhan bada asoba thawdang lauduna लाखिबा कॉमेडियंस थोक्सम सुमंगोल कोविड-19 मरम ओइदुना ngasi laikhitabani hain social media platform da khena khena ba mioi kyana nuaitaba phungdoknarakli makha sa thara poina tenta na ngasi laibak sigoiba covid-19 update mayam na thamjaramge ngasi inau no boina mioi lising mar fuga sanipan ga kuntra ga mari haukiba pung kun ga mari asida laiba asida covid-19 na positive oikre hari aduga mioi la amaga lising kuntra ga ni thoiga sumna gi humfu ga ni thoina COVID-19 की नाब फरक्तुना डिस्चार्ज तौख्रे हाइन सुफुंगदोगली अमसुम पुनमियोय लिसिंग अहुंगा सहुंगा सुपनगे अहुम हौहिब पुंग कुनगे मरिसिदा COVID-19 न लैखिद्रे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने थादोरकपा डाटा अमना मखाताना सुफुंगदोगली अतोपा पाउ खरना मणिपुर दसु सही नौरिबा अंगांगसिंग थबक्त सिजिनरी इंडिया सही तरागा मरी मखाद लेबा अंगांगसिंग थबक सिजिनदुना सेल तलहनबा ख्वाइदगी वांग स्टेटसिंग खंगतपदा मणिपुर याउद्रबसु सही नौरिबा अंगांगसिंग सिनफम क्यादा थबक सिजिनबा उरी मखोगी मनुंगदा नुपी मसा क्याना इम्फालगी मसक नाइबा मियोय क्यागी युमदा थबक मतेंग पांगहनबगी मिंगदा थबक सिजिनै चाइल्ड लेबर Protection and Prevention Act 1986 की मखादा सही तरागा मरी की मखादा लेबा मियोय सिंग असिबु वखल अमदि हक्सांग मपुम फाद्रिबा अंगांगनी हाइना प्रमाण तौबगा लोइनना हाइरिबा सही कंगलुप असिबु थबक सुवंदुना सेल तनहनबदा अथिंगबा थंबगी मथक्ता मखोयबु थबक सिजिनरिबा मियोय सिंग अदुगी मथक्ता सैराक फावबो पीननबा लो सेमली महाराष्ट्र अमदी उत्तर प्रदेश सिंगबा स्टेट सिंगदा अंगांग सिंगबु थबक सिजिनबगी सांग अदुगा येंगनबदा मणिपुरदि नेमली अदुमनमक मारु ओइना इम्फाल गी गाड़ी वर्कशॉप होटल दुकान अमदी युमथोंग खरददि अदुमक अंगांग सिंगबु थबक सिजिनबा थेंगनरी अदुगा लैंगा की मरी लेनबसिंगी माइकेदिगिदि हाइरिबा अंगांग सिंग असि मसिंग थिदोक्तुना लखोटपा याबा खोंथांग सिंग लखोटपगी ममी ताद्रि कुमजा इंग लिसिंग अनि तरागा तरेता Save the Children's Haiba NGO amana satakhiba survey amada India si angang millions kuntraga mathoirom thabak sizinari haiba khangmangamki sang asida India si malem gi angang khwaidigi yamna thabak sizinaba laibak samaga humdraga ni thoi khangatpagi manungda samaga taraga taruk subada laiduna sang wangba laibak singi manungda ama oiri loinana masi oiba chinjak pijaba ngamdabadigi laibak asigi angang millions nipugi mathakta sauba hendabigi lainana nari मसीगी मथक्ता वखल अमदी हक्चांग मपुंग फाद्रिबा नुपी मसा क्या अमसु ngana mayum पानबा ख्वाइदगी वांगवा लेबाकसिंगी मनुंगदा अमा ओइरि मसिना लेबासिगी सही तरागा मरिगी मखादा लेबा अंगांग खुदिंगमक लेमना अमदी सुक्सोय सोयदना माइ मसिंग तमहनगदबनी हाइबा राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 असि मियाम समम नहनबा मरम अमसु ओइरि हाइन सुपाक्सी सिना पल्ली अतोपा पाव मनमो मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ना अथुबदा सेंगदोकदबनी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर डांस कॉलेज म्यूजिक कॉलेज अमसुम जेन डांस एकेडमी की महिरोई सिंगबो एमए कोर्स ता मिंग चलहल्लु हाइना संगसिलकपा था तरुक हेलबा महिरोई सिंगी खोंगजंगी मतांगदा यूनिवर्सिटी असिगी अथॉरिटी ना करी करंबा फिरेप लैरबगी हाइबदु मियामना सिंगदोकदबनी करिगुंबा सिंगदोकपा ngamdraba madi महिरोई सिंग असिबु एमसीयू गी एमए दा मिंग चलहनबा ngamdraba यूनिवर्सिटी असिगी बीसी अमसुम अथॉरिटी सिंग फम थादोकदबनी असुंबा फिरेप लौबा ngamdaba एकेडमिक काउंसिल गी member singsu member oibadagi tokpiro haina all kanglepak student union gi serol amanasु phongdorakli state sigi wangmra thokpa yamna mak nuaitaba pawmana Pakistan da kainia gang rape tawbagi mayokta sienaba robber police encounter da Sire Pakistan gi Punjab province da luhongba numita masagi sai kungani thoi rom suraba kainia amabu gang rape tawkibada sienaba robber marigi manungda ama police encounter da Sire haina pawgi source amana phongdogli Robert Mari yasina me kunga tarukta police ki uniform sesilaga luhongba numita yum aduda namduna sangchilaglaga gang rape tawbagi thawong adu satakhibani sohari Multan district ki manungsanba Sujabad village da luhongbagi thawram pangthoklaba matungda thawdo odu thokibani hairiba mafam asi Lahore dagi kilometer kunthra lapi police ki uniform setlaga sanglakhiba robber sing aduna imung manunggi miyoi sing phajinduna thamlaga gang rape tawbagi thawong adu satakhibani
Robbers-sing aduna matai manau lairiba ka adura sangchilaglaga Mapuroibigi mamangmaktada gang rape tawkhibani sohari makoina phu saiba madi ot panaibigi thawongsingshu satharamki nupi adu medical check tawba matamda rape tawkhre haibadu confirm tawkhibani haina supali incidents adu thokraba matung tarakpada villager amadi mediana police personnel singda thawdu odur sienriba miyoi singadu fananaba pressure pikhibani haina pawsna makhatana phungdorakli atopa paw manamo One Nation, One Ration Card scheme implement taunaba Supreme Court state amadi UT singda direction pikre. Migrant workers sing momakhogi ration card sing register tawkhiba mafam nataba atai state singdasu ration phangangadawriba One Nation, One Ration Card ONORC scheme state sing amasum union territory sing implement tawgadabani haina Supreme Court na irai numita haikre. Atopa atian paw manamo militant singi attack misamani police ani Sire Jammu and Kashmir gi Sopor town militant sing na thang janamita security force sing na satakiba attack misamani amasum police personnel ani sikre amadi atai miyoi taret aso apanangkre thaudu adugi matang na police na phongdorakpada Sopor town militant sing na security force sing da grenade ama langsilakibada misam ani amasum police personnel ani Pibam Tina Soki, Mahoy Matung Tabra Hospital like Naringa de Lake Hidre, Hainesu, Pausina, Mahatana Fundorakli. Roshilako na to Papa Manamo, Migi Saru polang Lamle, Moyang Police Station a corn Sampo District, Manung Sana Laiba, Uzung Makong, Beles Haraka Kanava, Kunda Laiba Matau Taudrava, Sericulture Farm Amagi Campus, Matam Quirava Manba, Migi, Saru polang Amaleram Hadi. Police to give Pama Paugi Matung in a Simio Karana, Ashiba Amagi. Saru Lairamle have a pow pirak padigi SDPO Moirang T Sana Zaub Amadi, Osi Moirang RK Anil Kumano Lusingba Police Timamana, Moirang Niki kilometer Taruklom Lap Naleba Mapamaduda Ayukta Satuna, Yangsinki, Maduda, Kunasigi, Matau Taudraba, Sericulture Palm Amagi Office Ki, Campus ta Amot Akai Kiana, Kupsinduna Mi Amagi Saru, Sayang Adu Lairam Manhari, Saru Sayang Adu Matau Taudraba, Sericulture Palm Gi Campus Aduda, Mioi Kara. COVID ki home isolation tauduna lainaba lam semdokpada thengnarakibani loinana phangliba saru adu kanagumba amatana claim tawrakpasu leitri hari saru polang lairamliba mafam adu forensic science mobile laboratory gi team ama laktuna kupna yengsilaba matung rims ki mock the postmortem gi dama thakre thaudosi ki matangna moirang police na UT case ma register tauduna thichinba hokre haina spouse na phongdorakli Lushilakoi na top nungaitaba paw mana ukul senior journalist Thotsang Saiza Laikhidre Hari former president of Urkul District Working Journalist Union UDWJA amasum Urkul senior journalist Thotsang Saiza COVID-19 namara moiduna Jenims ICU da num thang janumit ki haibadi ngarang pung taraga minute ni phu taba nungdang da laikhidabani hari amasum Urkul District Hospital dagi marks Jenims ta sagon senumita refer to Rakibani Swadi Adugam Laikidabasida all Manipur Working Journalist Union Amzunasu Nungaitaba Fondokre Amasum Pawamana Heidi Madudi Maki Mayambasu COVID-19 Numinigi Mamanga Laikidrabani Hainasu Tazabia Mapong Pangba Pawamanus Makatana Fondorak the Dumian Patosa give a Sukilan give a Kia or Smamanga Pigani and I will be posting the regular update piece of the King Aminasi and the Senate Gimmick. Thank you.